I lijep pozdrav svima, ja sam Balkanski Učiha i danas imamo još jednu teoriju o Borutu. Danas ćemo pričati o Narutovoj smrti, znači neki i u komentarima o tome, tako da hajde da krenemo. Znači, verovatno svi znate za onaj video gdje Naruto umire na Sasukeovim rukama, tako da hajde prvo njega da pogledamo ako neko možda ne zna. Znači, vidjeli ste taj deo, to je isečak pod navodnicima. Znači, to je stvari animacija koju je napravio neko i to se kruži po internetu. Ali dobro, znači, sada to je Naruto navodno umro na Sasukeovim rukama, ali čak i ako umre ne vjerujem da će baš tako da se desi, ali dobro. Znači, on se kao bacio ispred Sasuke, kao što se Sasuke bacio ispred Naruta kad su se borili protiv Haku. I sada ću vam ja ispričati moju teoriju da u stvari Naruto neće umreti. Pa da krenemo na video, još jednom to kažem. Znači, vidite ovu sliku gdje to je Kawaki i on drži ovu šipku. Znači, a na što ta šipka podsjeća, ću da vam pokažem. Mene dosta podsjeća na ovu Painovu šipku sa kojom se borio protiv Naruta. Znači, to je ona čakra šipkica, kako da je nazovem, ne znam ni ja. I mene to dosta podsjeća na tu šipku, znači ona ista je boja, znači skoro su iste. I pošto smo vidjeli da u početku Kawaki, kada se on u, mogu da kažem, finalnom napadu, pošto samo taj deo i bio, počeo da se bori protiv njega, protiv Boruta, samo imao to oružje, tako da možda je jednostavno ono, kao Pain izbacio šipku ispod ogretača i uzeo i krenuo da se bori protiv Boruta. Ovo je Madara, isto imate šipke, pošto ima Rinnegan, i Pain ima Rinnegan, tako da to vjerojatno znate. Znači, ovdje mnogo više šipka liči nego na onoj drugoj slici, prethodnoj. Sada, ova slika je karakteristična za još nešto. Znači, vidite, ovdje sam gledao na anime Srbiji. Znači, kaže, poslaću te tamo gdje sam poslao i 7. Hokagea, Boruto. Znači, on, kad je to rekao, mnogi su mislili da je Naruto umro, ali ja imam drugu teoriju. Znači, dobro, posljedite tamo, to ćemo poslije da obradimo, sada. Imam još jednu stvar da vam kažem. Kada je zasjela ova tetovaža, Kawakiju se nije video nikakav doujitsu, a kod Boruta je bilo drugačije. Vidite, ovdje kada je on uradio, kada mu je zasvetlo tetovažu, on je tu dobio ovaj, kako se zove, Edo Tenseigan, kako smo ga mi nazvali. I kad je zavezao onu kao traku za Handbeard, kad je zavezao preko čela i ovdje je imao to, i kad mu je prešlo taj sjaj preko toga, on je dobio Edo Tenseigan. Znači, ja mislim, a njemu se nije video nikakav doujitsu, ja mislim da on ima Rinnegan. Znači, Rinnegan, zašto sada mislim da ima Rinnegan? Zato što je one šipke i Pain i Madara su izbacivali pomoć zato što su imali Rinnegan. U stvari, oni su imali Rinnegan. Sada, da se vratimo na još jednu teoriju, na još jednu stvar. Znači, on je rekao, poćete tamo gdje sam poslao i 7. Hokagea. Znači, mnogi su mislili da će on tu da umre, ali ja mislim da je on sa Rinneganom, kao što je Sasuke u Boruto filmu, otvario ovakav neki portal i tamo ubacio Naruta. Znači, to je moja teorija, jer opet, bilo bi mi čudno da malo umre, ali opet, ovo više nije Naruto, nego Boruto, tako da možda umre, ali ne znam, nisam siguran. Mnogi kažu da je u ovom, kako se zove, mnogi kažu da je u mangi umro, tako da ne znam.
I to je to bilo što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidao. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Do sljedećeg videa, pozdravlja vas Balkanski Učiha.